Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Ingdeng krip ho apong Ksyc hampang asong mahangke tek Katalon Phai kunini phai cricket thomarni dipu langkung habe town hall along Karbi Student and Youth Council hampang asong arta ningkan krip ho kechok Katalon pon Ada porpai sirkep apor pen song alama maipu sonjai timong ari deng pen ingthur ponsi malom so apor karitang ru semson sing ingti lapen sar sing langkung habe atuma phan chiki mopon lapen ke porpai krisira achitim apor rat amai pi maipu sonjai timong pen mai chari ponsi chunbang long sodar ingleng pen mai alamthe lapen aluhi ke pachini apor enpon Mai along aluhi sarpo aman pen lumbajong MSc Joni Timung Phapangjang aluhi Ksyc bidisar khorsing teron anparta humsingbe KCS maipu budho terang KSA maipu Stalin ingti Jakas maipu Tinku ingti KFA maipu atum penchenglok Karbi Student and Youth Council abarim maipu lapen chunbang atum lapen ongdung Ksyc long klembang phiatum chetongdu Jasimet mai along aluhia tumpe non ove atum loke charli nangji anparta that longri Akhei lapen jutang jubat along ke claim du nangji alam the hai thanpo News report Karbi Anglong News Channel Nilitum pini mingkan krip ho job lo ini tarik cricket ho masih nilitum Aluhi amen ben kacuk aluhi sarpo amen ben kacuk hapon lagi Dr. Tuliram Rohansan alang li phasin itum jok hapon sitami alang li ame thanga sai ke do o job ni tomang bong nang chitamon dekte dela doi fit sitame alang li representative nang chitoidum alang li lumajong MSc jemi sarapa alang li nang chitamon e posame nitum nilitum han ekang hon mange tetan ekang hon tange alang li phan tum churu reke une alang li non laso program pachunta alang li ditum han kerap tetan alang li phane churu reke une alang li joine si pini ni ditum Ksyc but ini langsedi ni kran krep hoke chok ni tum pini non an chun pame si ni tum chethe kamlong lo to Ksyc asongmen ni tum kamat hage kaita do nitum ason nitum kamat habang ke topi nitum lason akse student dum ko sonsi editum non apora hot editum rules ko pilo ko pen ke cheng loke nitum laso bang pinita ladak editum maya long ko pen ana lam ke nitum je than pon lo basi nitum ke kaita isi mili chi pudang verdi nitum ke la ko sonsi ka charli ana tu ka prang dum lima ko nitum literacy campaign ke nitum kaita claim pon do lasi diwangi lang tan itum kempon bom sampai pini para member ke nili nuverle area council pen pulo plonte lapo kram sa sangho nili long nai do alang li lo ingpa non akimi side lo nili group an ke retire lablo retire lawa phitita me nili ke doveri pu matha themati nili la alang li tum han ke nili batai lo ke han je ko son si litum epeng vet do thegi ma to niliga puanda alang tom han hodai lo te people lo ang vede people lo nang chek lang he de lage nilige a intention ka prek pusi pudan ni intention ka prek pusi pudan ni la so alang tu alang litum khaya phan karja binong pote la son claim kle de khaya phan karja binong londa ajara platform men tamege Ksyc han thakting ayang ne bilega platform na dami mate people on the Ksyc hana mata alang litum mat halo Ksyc long e claim te jakong dolang po alam bang alang litum chini pami Ksyc claim te litum chesong unlang po bang alang litum chini pami lasi laso adema bang alang litum abidilang no NC alang litum ke bilega kam claim pon pusi nili alang tuhan Pulon de nili lam na ardi nai alang tu. Nili gar punai ma pota alang tu han che dai lo. Nili ge retire bo nili ge dore na pora belo. Nili ge personnel a problem mang hitan. Ni lasi nili ge social media long tak lang oi de lo. Sita me alang li tung ge la sualam pate pek pensi rang di me.
Wangwe. Para member ke nili nuwer area council pen pulo pelonte lapo kram sasang ho nili long nai do alang li lo ingpa non akimi side lo nili group an ke retire lablo retire laba phiti tame nili ke doveri pu matha themati nili la alang li tom han ke nili batai lo ke han je ko son se ili tom epeng vet do thegi ma ko nili ga pu anda alang tom han hodai lo ke te people lo ang ve people lo nang cek lang hai de lake nili ke a intention ka prek pusi pudam ni intention ka prek pusi pudam ni la so alam theng alang li tum khaya phan karja binong pote la son claim kle de khaya phan karja binong londa ajara platform men dam ni ke KSYC han thak ting ayang ne bilega platform men dam mi mate people londa KSYC han na thak alang li tum mat halo KSYC long e claim te jakong dolang ko alam dang alang litum chini pami KSYC claim te ilitum chesong unlang po bang alang litum chini pami laso adema bang alang litum abidilang no NC alang litum ke bileg akam claim pon pusi nili alang tum han plon de nili lam na ardi nai alang tum nili gar punai ma pota alang tum han che dai lo nili ke retire bo nili ke dore na pora belo nili ke personal problem bang thitang ni lasi nili ke social media long taklang oi delo sita me alang li tum ke la sualam pate pek pensi wang vi me wang ve Kurua Bosti Mate Nilip Angkang Kiparlo Adivasi Asanchong Dr. Numal Mominapan Ningkang Samse Amipi Kikai Lason si Nilip Angkang Kiparlo Chukiala Mate Adivasi Asanchong Dr. Numal Mominapan Ningkang Samse Amipi Kikai po Bangso mi phike kai ponang kok atheke kedam tang arni nilitum alang lilong chetong dampen radatum kiduk kisung penajok kopine akerap longchi mini pusi alang liphan chetong damlo bonta kerap ke longchi kalisi nilitum aphan misbehavior mate nilitum aphan munit marek nang hok hedet penajok ning duk pik an lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ripen kepachini non kewangji election ahut ke alang liphan vote e pakta thek thi pusi alang litum ning ki pung pen pherang kya thingno nang pachini du ang ton pen alam the alang litum pen le ar chupon lona Nilip Chokiala pen R1 Teron report Karbi Anglong News আজি আমি বিশেষ এই ধাৰণা কাৰ্যসূচীটো ল'বলগীয়া হৈছে যে যোৱাকালি আমি ডক্টৰ নুমল মমিনক লগ ধৰিব গৈছিলোঁ ৰিজনেল কমিটি হয় কিন্তু তেওঁ আমাক মিছবিহেভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মনত বহুত দুখ পালোঁ সেইকাৰণে আজি এই ধাৰণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ কিন্তু বিজেপিৰ এগেইনষ্টত নহয় অকল ডক্টৰ নুমল মমিনৰ এগেইনষ্টতহে এই ধাৰণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আজি CM কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ হয় যদিও তেওঁ আমি যদি যাওঁ তেওঁ আমাক ইমান ভাল বিহেভ কৰে কেতিয়াও বেয়া বিহেভ কৰা নাই আৰু নুমল মমিন আমি ভাবিছিলোঁ নিজৰ মানুহ হয় আৰু আমাক ভাল বিহেভ কৰিব সদায় ভাল ৰেসপন্স কৰিব বুলি তেওঁক আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কালি একদম তাৰ বিহেভখিনি চাই বহুত বেয়া পালোঁ দুখ পালোঁ আজি পৰা ডক্টৰ নুমল মমিনক আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে নিলিপত নিবিচাৰে হেতুকে এটা ছাত্ৰসন্থা হয় CM ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ যে নেক্সট ইলেকশ্যনক ডক্টৰ নুমল মমিনক যেন টিকেট নিদিয়ে নুমল মমিন মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ Numal Momin Murdabat 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 Numal Momin Yakto Yakto Numal Momin Yakto Yakto Numal Momin Murdabat 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 Kai pholang so Sunaram Terang Arong along Duabargri Nirep Hawar Karbi Rongasar Amai Kra Pho Angdeng Mahangke Tek Katalon Ajaime Kedengpo Lapen Arpu Kachilar Amai Kapamanpo Phai Kuni ni Phai Cricket Home Ningkan Suri Hinira Inquira Porni Lakha Inquira Trok Duabargri MSC constituency under Kai Pholang so Sunaram Terang Arong along Duabargri Nirep Hawar Karbi Rong Asar Amai
pho angdeng mahang ke tek Katalon ajai me Katalon pon lapen arpu kachelar ajai me ke paman pon mai phu men sing terang pen kachari pon amayalong aluhia man pen kachetong dun dua barguri VDC chairman Sarkoi Rongphar VDC members John Ingti dua barguri KCS John president Sunaram Sinar Karbi Rongasar Amai Central Committee Kra Vice President Ajit Rongpi Central Committee Karbi Rongasar Amai Kra CC Kra Vice President Jiren Terang CC Kra Financial Secretary Budhobe Lapen dua barguri Nilip Hawar Basapi Amai President Secretary Penchenglok ke the kiding atum chetong dunrinti Lapen ke arpu kachilar ajai make along Chedon Sarpen President Gobin Teron Vice President Professor Mensing Terang Vice President Sivoram Terang General Secretary Divinson Terang Assistant Secretary Martin Son Timong Assistant Jameson Crow Advisor Jiren Terang Advisor Edmerson Teron Financial Secretary Borsing Ronghang, Treasurer Harsing Ingti, Office Secretary Anonto Bay, Public City Secretary Harsing Rongphar, Public City Secretary William Sinner, Public City Secretary Rostom Rongpi, Lapen, Public City Robinson Teron, Alang Lituma Phansi Arpu Pekponlo. Lapen ke Bangkep Rong Asar Atumapan, Member Sitame Pekpon Rintilo. Lapen ke pangrumpet pen bang ingkoy rapo rong asar atumapan arpu pekponsi dua barguri nirep karbi rong asar amai chari ponchiapan lapen ke dua barguri nirep basapi amai atumpen sitame arpu kachelar amai sitame seng pontu lapen chedon sarpen arpu kachebat President Sangpi Sweetie Timungpi Vice President Rani Sinarpi Lapen GS Priscilla Terangpi, AGS Sita Ingtipi, Treasurer, IT Terangpi, Advisor, Reslin Terangpi, Lapen, Members Penchenglok, Bang Ingkoy, Basapi Atum, Chingrum Si, Dua Barguri, Nirep Basapi Amai, Charipon Popusi, Chechak Pon Rinti. Lapen, Central Committee, Karbi Rongasar Amai, Kra, Vice President Ajit Rongpi Ahinpen, Japon Linsi, Rong Asar Pen, Basapi Amai, Pangrumpet Pen, Bang Plikep Rapo Atumapan, Ke Klem Kedampon, Mesenchiapan, Semi, Padeng Pon Rinti. Lapen ke Kosonsi, Rong Asar Atum, Rong Rup Kacharipon ang Jima, Lapen, TDVC Aputa, Ko Anang Dengsi, Kichun Loma, Lahai Alamte Karbi Rongasar Amai Central Committee Kra Vice President Ajit Rongpi Ahinpen Mai Along Klardakpen Thanpo Lapen Dua Barguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Pen Sitame Rong Asar Atumpen Rong Rup Kosonsi Rong Rup Paklarpon Nang Chimapu Lahai Alamte Thanpo Lapen ke Kosonsi Rong Rup Kimisen Nang Chimapu Alam Amukha Heihui Thanpo Dua Barguri Pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Central Committee alang lihin pen benangan alam nang jumpat jumisen alam al jumipik lo dili kartun lo penta kasi hok alam lo alang like detek dun long apet kachini dun deklem dun long tang kaman sinang jumpan kan kachini kon lo guru parpik lo rat long by dak pen asom thek kita asom taxi to dak pen port ami nang jumadak kaching wai po abar ramai kacing nung butak produk pen kami nung Churulo na itu media akorte ramat itu mingdeng pho pining peran bange ane amahang tek nitum ro sar seng det pen ningkan pho chok lo la pen ilitum hawar ro saramai ame pi bange kiching silo la sila bangsun itum kichi phat he la helo yini tum la ningkan phong bong kwan ko pi ko son claim lo ma kona si claim ki chok chi dulang ma lahai kap to do ye putak si chingthi chingsai ab hansini tum chi hang eglo la pen mu pen kado bi delegates abang phu bang phi tum pen ajok than pe klar lo je en
ท่านเปกลาอาสนเลยฮะสินังพูดล้อจะน่าตุงเอกเลมก็ดามอันแต่ไม่อุ่นอันบางนะตุงช็อกบอมสิกิช็อกสิเคลมบอมหลังพอสิกิจูรูบางสินังพิทุล้อนี่ตุงมาท่าบางอาร์พุตาจิลาร์พรูบmajority suful asan si badolo la si mai phu pe namata chi odal mai mane abari ma mai ke bon tame puthot akimi abang phu nang wai thulo akimi da ni tu phan thak thak se ko nang wai thulo si ni tum ta ansu se aprang adam thuje phan ni tum habar along rong asar arong tin sidame don mikar do an tum name oson me si kaching thu thei ma bang so puthak si ni tum ke than ki Japon je pas ini tum cisiglo. Oke. Iki waktu antak tum menela top thang lali tum nidun. TDVC puthang ni tum kachini dun tinggal lo jeni tum mahin ben bangke lason sini tum pulo la pen council pantanang chidonun lo bangadim bangke susi bangadim do dim ke 1000 ban sigi cheng. Okali 1500 pen up to 3000 an apu population dolo poti se TVDC pula hai manda itu 6 schedule area pina aposi karbiang lo CM akhai doctor tuliram ronghang chipahem phupansi japon linsi alang lipulo je pharo pho pen CC TVDC lo ka beneda bang phoro phole donta la pen bang phoro pon bang suri siang bangsi isia TVDC si sengpo la pen la bang so TVDC non la so teng si dambom lo la pen TVDC pen akimang la hello je nitum isia TVDC long rong asar tum si kene pilho chairman la chunai la so teng mesela tum ta kroi lo nangli tuma farman lo olam se pulo ko an hok ji ne bang ka pos nang tan ba sita me la son sinang pudun lo la pen la so TVDC bangke 16 pay commission along si lunai non bang 15 pay commission ke up to March andam bom lang pasi ta angsong bangke chidon tang kerai tang lo ta la so 16 pay commission bangke morning March chiklo ando lang 15 pay commission la si hadapan si 16 pay commission nang pangching lu belong te haladak si pensi rong asadum ta pujo la po ni rong rup kecari kecelang jiapan kecara ipon jiapan ha April chiklo pensi ni tuma bar site along ponit po lakin tum ning telo Kini yang itu badak suara lo tempen kurang suara kecing malam saya buat badak. Ini nili tum kai pulang suarlong suarlo tum basapia tum kacing rumi lah lo kedam tang 2021 di aningkan se nili tum basapia mai seng pon lo setame nili tum pining an ningkan polo la se kop nona mang geri sapul tu pinang an abana tum apan abana tum sun lo la pen nona kimia tum akonir tum se bat pon tu sila bang so mai an su sege pithe muchoji ke pemi muchoji panir tum pini dak pingwai pon lo Nona kimi tum kali kima. Oh nona kimi tum ke tun bang pi ke Priscilla terang pi sang pi Priscilla terang pi alang lilo la pen rap tun bang pi ke tita ing tipi la pen presiden nge nili methang amat lo suiti timung pi nili aprang sitame presiden lo la pen non sitame aku nili phan si pithulo la pen rap mai phi bangke rani singnarpi nili tum hanu la pen executive member tum penang ande Tangke nang tum la solo la kabasa tum haide lo kedi tangke na tum ro paching for dia putika awat haideng rong ke paching tur je pan nili tum basa pi tum jase met ke deng pon ke mithang asomara tum pirthe log charli hin penching lok pindeng sumpot penching lok athimanon ke social media kai posi imithang address imithang asomara phan lagila son hen lo la so address ke la pulo pu kachi than ponji karbi apindeng sumpot ke pechan ponji la pen jutang jubada long basa pi tum kedam tangan ning porahud an ke basa pi tum setamela kachira bun thek the do setame non mang gedi tum lahin kache than se roi si jutang jubat setame isi vet karbia rong prote ladak arong nyong si la sona jutang kimi si ke en prote hadak arong tala puson akimi ki pe en bonje phasini tum kache than se roi ji phasi bang so me sing pon lo Angke solo so atum setame hala so pitu kan hala so pitu hala kati kita do tame non ke thek long tang ala bangke basa pia tum tame lang dunding ki kang sai don la hai avide pio polo non tum
bahasa piahin langdam sinang ili tum kar bia khay tum ke hakku pen sitame arlu sumar dum phan ke ber arlu somar dum ke pin somar tum karakli ka phejo ji phan sik dang dun et po hala ame long ke arlu sotum ke dun long le hala bangso a video ko posi non sitame basa pia tum ki thur ji phan ka bor iji hedi la bangso ban ka phere du ko la sil bangso ka phere pen ki pejo ri phan ta ni tum lahin ka chi than se roi pen ka chi pang tang ni pan si ni tum la ka chi seng pon non kita ngi Sir Singnoding ti Lokimon Adawanalong open stage kimi kang pupon. Sonsi lakha inquire upon Nilip MSC constituency ke parlo mirabhiti Lokimon Adawanalong Sir Singnoding ti arongalong Chief Minister scheme kipi pon pen open stage kimi kimrang ketang pen puthot kang pu ajai mek kedeng pon alangli methang amatsi chetong dun pen si puthot labang so asai setami mesen pen pachun ponlo. Alangli Deputy Speaker Dr. Numal Momin Bukajan LAC Alangli nong eke som along sitami ing puponlo. Labang so amayalong Nilip MSC Povitra Rongpi lapen ke ongdung ke thekidinga tumta chetong dun pen mai along arlir acham pidunlo. Haladak Lokimon Adawanalong alangli tum ningkang sampen Pinang an ason amung kelong tek an ason amung pi pajer dunlo lapen non ke wang jilang an setame nili nang cherap dunji pusi klardak pen thanpo tangte klardak alamthe arjuponik sinang Nilip jokiala pen R1 Teron report Karbianglong News Channel আজি যেটো মেৰাভেটি আমাৰ লক্ষীমন মন্দিৰ তাত নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু আজি মই ইয়াত আহি খুব আনন্দিত ইয়াত মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছৰ পৰা মন্দিৰৰ কাৰণে বহুখিনি ফাণ্ড অসম চৰকাৰৰ পৰা আনি দিছোঁ তাতে অসম দৰ্শনৰ 3টা স্কিম ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু MLA LED ফাণ্ডৰ পৰাও মই এটা অপেন ষ্টেজ বনাই দিছোঁ আজি তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ দিলে এই অপেন ষ্টেজটো ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ কাৰণে আৰু ইনগ্ৰেট কৰিলেও তেখেতসকলে যি মৰম ঘৰৰ পৰা তেখেতসকলে যি চব্জি যি ফল মূল শাক পাচলি তাৰপিছতে তেখেতসকলৰ চাউল এই সকলোবিলাক বস্তু যি আজি মোক দি পেলাই সেইটো আমাৰ যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি এইবিলাক আমি এক্সচেঞ্জ কৰি আগতে চলিছিলোঁ যে মোৰ ঘৰত নাথাকাটো বেলেগৰ পৰা আনো মোৰ ঘৰত থকাটো বেলেগক দিওঁ আজি সেইটো কথাটো মোৰ মনত পৰি গ'ল আজি হেমফু লক্ষীমনৰ আশীৰ্বাদ লৈ ইয়াতে লক্ষীমন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যি ধৰণৰে মোক নিমন্ত্ৰণ দি মৰম দিলে তাৰ কাৰণে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আই এম অলৱেজ ডেপ টু দেম ফৰ দিছ ৱণ্ডাৰফুল হস্পিটেলিটি and reception. So today I have inaugurated one open stage from the MLA LED fund and this temple is particularly blessed by the Assam government with Assam Darshan. So I am very happy today the day-long program in Chokihula and the Nilip constituency with Honorable local MSC Povitra Rongpi. So this is one of the example of BJP government and Narendra Modi's Ksyc Bharat. So slowly we are trying to develop our each and every corner of my constituency and so far more than 40% development I have done. So within this 9.5 years I believe that next 5 years 60-70% work will be completed from this constituency and I am very lucky the 7 central school few of them was residential school sanctioned, few of them are open already and one Ksyc school this is the second Ksyc school in the northeast region is sanctioned in my constituency. So I am very lucky and it will be a very productive for the people of Bukajan LAC. For the future generation I am giving so many things, particularly I give more stress in education, health and communication. These 3 sector I feel that I am successful. And network coverage also now 60-70% network coverage is done already and rest of the 30% I am trying hard that every corner of my constituency is connected with the internet so that modern technology, modern equipment, modern theory, modern development
every people can have the taste of this development. So Narendra Modi ji says sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. So I urge the people of Bukajan LSC to work together. Don't sit down, don't wait, and whatever you are, whatever resources you have, you develop. So many self-help group, the people they meet me for their help. So most of them I am helping them to start entrepreneurship from the government side also. From my salary also I am helping them so that they can earn and improve their livelihood. So this is my dream to take along the poor people of my constituency. So very innocent people. Most of the time they are looted by the dirty politicians. So I am strongly against those process, and I am trying to clean this Bukajan LSC with my maximum capacity and the political power. So I will in future also I will work for these poor people so that I can give a direction to them and for their welfare. Thank you, sir. Thank you. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.